ka Kynmaw Burom ya uway na Nongialam bakraw jong ka Jylla but ubadeiru unong mikmat but umentri barim jong ka Jylla na ka umroy constituency Kamolasnai Football Association hakasnginin kong kalapli perda ya ka lempung ya lekai balatip kum ka E.K Mawlong Memorial Football Trophy na kabantaban Kynmaw Burom ya ulit E.K Mawlong bamkwai hadwaru blay. Ya kani ka tournament ban ai Burom ya uniu Nongialam la Pynlong hamadan ya lekai football Kamolasnai hakaba member ka Autonomous Council ka Karbi Anglong Autonomous Council u abijit kuro ulawan ban play perda kum u kongsan bat la sakhi langru ha ka jingadon rangkat uba Andrew lengdo ubri ukon jong uba E.K Mawlong uba Eugene lengdo Gloria lekai football kari na ka Jylla bat kuntubru ya kiwi ki reurang ba na ka thain Mawlasnai bat kari boy district. Habapai siya ka jingya kun jong ki arkan hon ka taka Hills United Dipu pasya ka Kle Mauli Football Club hakanigas ngi play pedaya ka tournament ka Hills United Dipu kalayo abanra ya ka nam job da ka baplemno ya ka Kle Mauli Football Club da saula argol haka jingya shoot tiebreaker. Bakin subha banayo ne buke syai ba Andrew lendo. Kakubor kaba Isar Abijit Kro Yuhanra Hakane Kapor Akmat Jonga Bajongki Kipai Nong Song Snong. Our chief guest for today's event is Sir Abijit Kro, member of Autonomous Council from Karbi Anglong. His presence at this moment is a symbol of peace and unity. Seven, Amun Man Fifty Baswal. Atho Siti Sadam Teram and Justice Sinha Jaya Nanda. Captain of Govin Teram, Coach R Teram, Physio Serhat and Sylvie. Istan, Chen Timut, Karbendai, Mawphor Solang, Chen Palyar, Bindai Merthong, Pencap Langring. Kumbapitip ka football kadai kawai ka Jylla kai. Kabalong do usna haka jadi macam ni. Kumba bilai Asian, kagani ka ayam how July, January, February. Bakani ka Jylla jungi kelapoi syak thong. Kaba kelapoi syak final jong ka jingya kun. Kasantush trophy kabade ka tournament naminta ki Jylla haka India balak Tikin jinglong jong tournament kiba pair hakalem sambong ka Jylla jong ni kadan shibenta kabano sanya ya ka jingkiyo jong ka football hako ka Jylla jong ni kumba PUE ka football menta kam shim malong tam kita ka Jylla kai bangi lakai melan hindrai kaladei kalap kalemti banonra ya kamai keji kemanra ya karoy kapa habai dei gikam ki basndio kijing ilaka kinora ya ta kajin la indoi nakini kijing e nakini kijing sndio bakhamtam e kumagalong menta kumang UI menta nilang ka team nanong stone ban nilang ka team nantay na po
dipu dengan bakla. Ka football kawan ra yang kajing keli. Ka football kawan ra yang kajing ie. Ka football kawan ra yang kajing roy, kajing long, kajing man. Hakadeng dijadi rio hayi ngasal.